nganga whakalo whatu fo i maro tātou atu nu Samoa, i lo mai mo mai, marau whaafonga mai fo i o so o nga fo i ni o tātou pōkalame o le sona o le wha moe moe. O le sona lima le o la tātou tāra no ina, mamai i li ale tūlanga, o le li ua mai o tangata sili nei o matautia o le apostolo Paulo, a e le ingoia Paulo, o Saulo na suafa. E le tātou nunga le nei foi tai ao, i le tātou au i li o le sona nei whaatau le tuso ngā venga, o se whaambianga lea le au kerisiano, molo lātou mātai tū i le tā ua o le aso le Pentekoso, le aso na atofaina Yesu, ina ia iai le mori mau tutu, ale au so o e whaatatau i lona maliu, malona toi tū manu malo mai. O fe au ia sino na onga, mo le wha o le tanga o le tangata. Ai le amataina le tātou le sona le foi waenga o le aso. Ia, a tātou whaatinisia le mano le ngampa. Ia, mo le suisoina o le sona, o le whai ang silia. Ia, o sunga pepe whamu mole se i ea, mai es tātou talo whamu. Haptoa mo le tai au suisoina o le sona. Tātou i whonga tālo. Mātou malo whalo whio mo le langi. A mātou te le whaise mea mo bona mātou atu ro whio. Whatansia le whatasi mai ma te te inga lo ngāmpa ia. E le whaura mātou tala no ina ma le māna malama ma le manino o whionga tāua. Wai atu le mai mātou te whaasoina mo le whaafonga mai le tunuu. Ia, ma si foi lau whaafonga. Talo ni ia tau tai oe. Ia, i watu i le mi inga lo whio. Ia, whabenana e whaongai le mātou. Tamata whatau waa ma le vai. Ia, ato ma lau whainga benga TV. E ni whabenana, whatau wina le ngā benga tāua. Whamei te lo whaafonga mai. Ia oe whaambau. Amen. Amen. Ia, e le mataina tātou e sona le whuitai au, tātou pāanga lawa masani. E tutamtau o lala mai sunga to ina ya Chris ma le kalesione ia fa pena fo ile to ina ya ga pepe ma tato e kalesia e malai loa e ia tato nunga la pele so ino le sona nei ina ia ma ua le pai ino le fo le sona fa tau le aso Pentekoso ma le aso na ato fa ina ato ile limas fu aso o le mele na fa e Israelu mo le taimi le o le seselenga ia pota usaminga fo fa le tama e fito i tonu waile ba ai tūranga le sona nei. I mea wa umana tūmata manga le atua mamalo anga e whatatau ia Yesu. Le tiofe mai Paulo le tusi o konito. A o na fio mai le mea a toa. I ona whale au ngaina leo le mea whale a toa lono winga. O se mea whale a toa lono winga o se ngā ruenga lea a Israelu na tūwhaptoa i le atua ia Mose ma arona. Sa rato whai ele whaiba o le whale ta wha i mataulanga o se o sia. Se iau o mai le taimi o Yesu lono winga la. O le mea whaale atua e whauringa mai a te au i le whamtalanga tu spaia e o manatu stangata. O tau tala pau e whapea. O le mea atua, rono winga, e atua mea ia Yesu, rono winga. O i sa baba ai atua i tangata le atua, awhio mai le atua liu tu tangata. O na mutala ia leo tūlanga, o se o singa taulanga. Leanga o le mea atua, le lefa mai paulo. O le teimi nei o loa ai whaale atua ai. Au ia o na po, e i loa tino ai. Le ala o whaatino ina, le tūsia e luka le tūso ngā venga. Le onga ma le matautia, ma le monia ia i le whamaoni, i le limtino tangata, i le maliu, ma le toe tū, mai o Yesu, wa moni mau, i e sino na onga, i le teimi ma le aso o Pentekoso. E tai, a whaasolo mai le tūlango le sona ni whaatau le au mainia e le tuarana, ua i e kalesia na whaawaina, le ngata apostolo tos fuma le rua. A le la tātou baba i le tūlango le sosolo i le teimi o le tutongo e o le alofo le tangata i le atu. Whaamalamala ina i loe le ua i kalesia. Mea sa le nefu, ma pongi sa ai o lātou ba ai i le tūlango le whaatanga. O le sola, le la tātou baba ai ai, i le moni ma whaamaoni, o le mene o tōwhia o le apostolo, e le o se mea tōwhia whaatanata, wai lo tā ua tusi fo i o mta momo mta pe lua tu so nga le mta pe tonu ile to fia le e au so o le apostolo le tangata ne o matitia mai fatasi da malanta o mai matatia tu langa o le tu so nga benga o le mafu anga o le to fia o meni apostolo e se me to fia fatanata e to fi mai le tu appena le sona le atato so ina nei fa pitoa o le liuanga o paulo mai ala tam seco. Ia ole mena tofi mai e atua. Le ti ola ta ua apostolo whapea. O i ola apostolo pe tui titi. La mo le winga lo le ingoa o Paulo le winga o le ingoa wha Roma.
o le au pito titi le tio me apostolo Paulo o ia o le tama fa na le au e fa tau le fa talanga e fa tau i le manatu i fola o ia pito titi fa tau va ala bala ba ia te ia ala ba ia la na ia le fa talanga pe ta yane o le la tato wanga i le tato le sono le au ai manatu so ta ia ila mona so ino le sono le tu so nga bema o le la me se tala ia te tato i le onga le iwonga me o stanata sawa o le abia mas fa mianga i le kalesia o le ngata o ia le apostolo a o fe awe sina o nga mare loto mare to mai fa bitoa watu ina le tua le apostolo o le baanga le ilunga le fia ya e mi se fona fa tau tu spa ia ma scola so ina o Paulo ia o lonta mar sa pe ia mina ia o to si la fia natura a le sino taua o le liwanga male moli mawe fa tau ia Yesu so fuanga Yesu i lona fana mai ia marona na liu marona tu mano maro mai ia o le la tato ba ai le tato na tu tau loto au ai ia manatu fo ina nei fo tai au e fa tau le tau le nei na fifi fa to ai ia anania i le fa unia l'apostolo Paulo ia ma tato ana ia tu tato le so sei liu fo tato tu si fa tau ali tato mau o tu fo i le so lima nei e tawolo o mai se fa mo tato fa taude i le wonga o l'apostolo Paulo na ia fa mtalanga na tawolo mo tato i le ngabe na iba fa pasuma lima ia se tato fa to fa tasima ia e na via au wa i pulava o ia o fifiria e momori lo i ngoi luma nu ese matupu mai fananga Israel ia e ila tato numa lita yao la usuma la pepe fa pe ia Chris o le la tato tartala ina le sona nei iona ba e nga sino taua ma le tulanga tato te baba ai mo si o manga tulanga o Paulo ma lona liwanga mai ia ma so fuanga ai le liwa si tanto baba ai sino tau tia wae ia ver staro fa ma tulo ne ya a tia kono ne o set fano pe o i o le mano si o talo ne set fano ai sa tau ave ia e mata ne o Paulo wa ia le tau off wa arola tato baba ai liwanga wai e ele tasi so enga sa mato so ina ai ta wole o le liwanga ma le orano tamata le o pepe ma kwis na fa so me foi se tasi tamata tau o fa tau le sonne e fa tu sai tu pule manase e le matu ale ma fa ia le oranga e o netu le tu pule manase mo tua tere o na winga mata na fa ia e ora bala le profeta le Isaia man tu fo ilena fa uma tia tangata ne tupu ne Israel ia perfecto o Isaia le i fa tasi manela au se tu lo mutu male afi fa fo mai al me signa taua o le di wa male na di wa e fa tu sa mai na tu po manase ia e monia na e se sema e ina le se sema o no tu langa la le o le soifuanga o tu ma soifuanga la le o tangata ne o saulo le na ta tu tana moi nai ia wa o la fo tangata le tu le fa ma tu lo sau se mai sau no angali ala mai mo mai fora nu ta ora so to ina la te fa ta ino le sonane tai la ole o pure o ave ma o tu tanto su na le sonale nei ole feta le tu ia Anania te feta Anania le ana pai le tua halwe pai o lima ia saulo ma pa pula ia teia ia ma baptizo ia mata pena masa dia lona langa mola tale na mato mai na fefe ia Anania ma dia lona winga wa mana o tu dia o le fasioti a volta mata le o le fa dia le tu ia Anania te dia tu lore te ani au te fefe anu langa o le ipu le o filifilia na te mo mori lo ngoi no ese Israel ia malala te lo te mina o le voleva na mana o le tu ai hali fa furta le o te tonu le fa yuta ia e la to te manatu o le tala le mo la to o la to o le filifilia ma ai ni se te le fa tala le ma sa pena sa dia mo le malolo o le sia o la to esa au ta ia au te lor finga lo le tua na la ia va la via fa to e tamata le e da wa uma la na
ona tai le mamla mai langi ia ma le ata to ia ona fai ron tu le ele tua ia sa atu le la fascina sta si na te ta tu ia te o me le o te mana o te fai wala no wa tai ia mai mamla mai langi fa mai e pa la mai le o fetale ma Yesu ia sa la me te sa wa mai ia ta tai sa oi tai Yesu wa o Yesu le te sa wa mai ia fasili lo sa lo fasili le pe o le turning point le no la o le se me te film ma vai o ti fai ia o vina no le fo ele tua ile falo tanate le o yuta o na le na ngifo ona dia mala tau ia fa e ona lima fa pula pa ti soina ma o ina ia ta pena mo le na le o le mamtala na le tua o te fe fe ale fa na dia la o le ipule o fifia ma e mo lo mo ese ia mala la le ante ta yuta ia fa te o fifia sa lo te fai ia ala fa mala ana ta tanto le son ya tau te na tu fo le ne tai au fa fo mai malu atino ile tulanga le au fa mtala mai fo fa ro mai ile tulanga o le fefe le ana mia o le fefe le ana mia wa e le fa ile e se tulanga le tanata la o le tatia le o sau pe o ia le o ta ya ai se o mai so fa mtala ku si wa tanata le o sau le sta mai tanata o le tanata lo lo wa mtala le ngata o ia fa sai a tangata nei sa o mai la o nga le tangata tau ua lea i teibo i utai o kamie. E whamtaranga whapea, e umaro kamie, so o lo ma tangata nei o sau. Ia e se ama e sau whamtaranga le tai auro suma Chris, tau le lea fe au ta ua mori, i wanga le tangata. O whawa winga lea o le talpaso pito le kasi ke usiano. Me tauna e tatu le sona atoa kuata nei lero whaakaka mai e le whionga le atua le mauri le o le taofi le atua i lan te inga le karisia e le i tu te a ia le atua le karisia mai e ramtanga ia atamu wha solo mai ia noa sau ia apuramo a mata ina whawhau e le atua no uma le lolo le karisia le mai ramtanga le o mai le so le kaulanga ko i o ponge o le karisia keusiano no umal le soifuanga mali umal tu Yesu o ila le vai mele o tal fa sopito le o mo kwa fa al kingo ya le kwa le mau le o la ila e kalesia le o mo ku kia i fa kalia kanaka mo la ko mangaku mo la ko ka ofi ma la ko fa ka mo ka le o fa ultama na e ka wele tu fa o le no tana san le ra fa i mai pe tatu amata mai le so ngala kama se yo me le so ngale no lima le o fa ka mai le tu isi vai ngol kai ngale ko me mo o le ka siele o fa vai ngai le mo mau ai o so fuanga o le tu al tintanat ya isu ke viso o no maliu ya mal fa ma ninga o sa o le o no so fuanga le mo olai le wa le mfe ko kuma iko ko ku mai wa o kanaka ngola le kingo ang sala ai le yang sala so ora ngabi o komuna e o ko ku mai le manga o le tua o le manga la nga o le tua le o ku lai mai nge su fai lo le so le felan polo ina fa ke kali o selema o ko ke o e fese bese i o ko mo le o foforinga le ra ka o ka ko le asol pentecost lingi mai le nga pa ia o le nga pa ia nga fa tonu e sula nga so o ia o ngo mai na ke ingo ko me i upu mo yu na ki fai ro foi fa nga ko ke ko me mo o ki aki ko le ra ka ko vai fa ki ngo ke inga le nga pa ia pero le so male vai a ko no fa ile filia mo ko fia o kai o le kalesia le ko filia este mate pena ka o la ka le ko fai nga wal fa ka na ka ke ingo le kalesia fa singo foi le ile ka ingo le kalesia ke siamo e su la veia ko kingo i langa polo inga ku sa o le so o ko e fai o ko ma mo mau so o le mo mau la ya sa ku sa o le ku o le manga ele ka le sia le ko le ka o le ka si u ka ya le ka sia nga me apela mo le o me le so le foi e ka usisia e a luka fai mo inga un ponge le ka sia ke siano o ke le la mai o le mai nga le ta fa ta la ki fa mo inga ka ko le so nga ka fa solo ai mo ke vingai e mga biar ka ko
le kako wa foi fa mausali inga le kai inga le ko fa vai no la nga fionga ba nga ruenga fa pikoa le nga pa ie on poio kako ie ngi wa me u mai o fa ka mu ie le ka sia le ma ke mo Yesu ma so o me uma ba ia ku spaia o vai ke mi fora le ka ki ka mo ai o vai ke mi uma o ku poinga ele fin ngalo le tuoma ma si le fia le ko fa ali mai le ko ali ba loama inga ia kai ngai la ai ka sia pe o kai ngai fo so fo Yesu so ka u e o ba le la ko ko mai ngi ele ba la u foi la o Paulo nga ruenga ko ma fai le tu ele nga pa ia le nga le nga la monga de Paulo le ia la foi bala ia mosca ia ngia il polo inga va le ka fai ka ma ku le ma u feta la mai le o inga le ku kia ia le ku le fe au ku sa e se si ka nga ia mo mo sa ma le fonga yo sa wa ia ngia ku lunga ia wa o ia o lipu o filifilia nga ke fai lo aku lo ia lo finga ngalo ele nga kai mu es a lo Israel wa nga ia lu ki kele o le ka sia la o ele ka psuso e ka o mangingo le e fa lo mo fa fonga a o ke sia e o ngi fingo bia i ka ko ele ka o ka le mo fa o ka ko uma e o ngi manga ku fa piko se ka fa pe o nga o ie le fa mo nga pe o ka o le pe fo le ma fo fa yu kai o nga po ngi sai o ka ko ele a mo ma le uma o le fo o fa o tan o mai le ko e su ke viso mo ko fi e ka ko a bu ia nga ko o e sin ka ko fi ko mo o va e mo nga ro a ka ko nga ka ile ka ko mo ale me pe ka ko ma fo fa ka ya Paulo ya ala a ma ka ko nga ka ko su nga la ro ko fa la favor ko kai mai o ka ko kalma ya e ta to nunga e fa tau i mo le mau dei ya ma mai fo mana tu ta o sunga to i ne lang ngo nya tu langa nei o tu manga mata po inga sa fa ye Israel yo no fo vai po tanga te tai o le sola o le mau tu le tanga te la tu ta to nunga ma pese i wa o mai ati la to le pule lava la to te fa ye inga yo inga uma ai wo uma fa ta tie le tu le tu langa o le whasolongo le taini ma le awa wa ima le tūlango lana ngarbe ma penta o le sumaya Chris le tūlango lana e kālesia sa au maulawa ia ao le tua peta i lao le so o airi te tala ina le tere o manatu le sona nei si tato baba ai wa so se mea lawa e tupu e tantato baba ai tala anga ma se mafua anga o se mea ma le wha mauringa peonta o fe muli mau i le tūlanga le ara tamu seko whakatau ia Paulo a si tato baba ai ni sai ai leiva ea Paulo ma tangata o le fe au o le tala le leinu ese o fa me mole la sunga o pepe o tulanga le sona nei se tato baba ai mata tulanga so ifuanga mo bo tangata nei o salvo ai le o be ma Paulo o le ra tato baba i o lana saula i o ia o tangata e fe me fam talanga o lantala le fam tala fo i fasolo matu le son o ia tangata sinon fiinga e tau fo o ia tangata fiinau sa fia mana nanda ia e bea mar fiinau le mar fiinga e ese le mene sa fiinga se me sa fam tanga wa le o tato i fasolo ne tu lana sa wa le na ia e salvo le o me le sona nei ai le iwa kaila e lo e sa le alo sa no e fai na ve o pule fiinau fiinga o le si o ko ta ve fa ma o ni on tal tununga tama ta mai ma on tal tun se me bona iro wa ato to la na fa ma dinga tal tununga le e tu ma ye lo na ba fa li fa ti mai o le tal tununga le a fi i le a fo le pule le ale kale si e te ma le na fa ma ina ya ke se lo ya lo sa wa ina le kale si ya o le tal tununga o ma li Yesu Lona winga o le tupu leo tangata i uta ia. Wakata, utawala ni whaamuta whaakirisiano ia. Al tali te runga le, e a fo i abatuai le marasianga i a saura il wai, i a whai saawanga. O le pule le a whaale kalesia, ma le nu, pule whai, whaale nu i utai, te tonu la tau, a whai umariu, tai tau leo kirisiano tau oma. Tuna winga e tanu sa waina la tu yo pia sama fai le vale le
O le so I fua tai ta ia ma ma si anga le o le no ma le kalesia. Tau no sta ia rato tu la fo rato pule. O le telto nunga la le sa e ma e nga ais ia saulo e le fai le nga vena le sa o ma sa ta tu e no ma fo fa un brona ma lo si uma. Fo le mai la ai e le nata o se tai tai fita ma lo si ai te lero na fatto e fatino e nga vena. E isi whamtalanga isi tu stale fōri na mai leo stangata tino e se tau. A tangata te lero na whatu. Mai a me whaise mea e whai ase o na tini me tau noo. Ia ma whawhiwhi na i o teita. O le maalo si ama lea ma le whaamai lea o le tau tulunga lea sauna ina ai. Lona ma e ngā lea ma lona whiri ngā lea. E a me whai. Ia, o le whaasoro mai tangata o le sona. Ai pe o I le na foi dia ma fa pau I la na de na le I la ai o stanata e fa ma o on ta tu stanata le liu ona ta ton se me ya wa to ya na ta ti le tu le wa le fa sa wa ona lo ta tu lunga o mariu Yesu o tan fa mo foi fa que san o le so fu pe ta le ka le sia mo le no o le me mo ni le o ila le tan fatino anu lo e fa foi sa wa nei ele sa mai sa wa sa sa te le mo le fa fo mai maru ya nu grace family mo le e folinga mai le mene nei le wa mai suma le to nya la te e folinga mai o tato nunga le man natu o tangata I taika le o mali Yesu wa ino la to le to tu ino tele le fa lo tu fa mo to tu Yesu me fo la le pe o le afi le algo sa wa mana tai to nunga le o mana tua ia saulo. Tanka pe la ro le a fa go maliu Yesu. La e feora kai olo. E au ko e olo le so. Ai fo linga mai ate au. E o upu maro si fa nga Yesu e le maliu. Pe me Yesu. Talu ai o ko kere kai kongu mai la upu. Ora o ba ku ai fa mu ya le nisi kamaka. Na ko ke fua mai. A mai yengi o mafua na o le mo I fua e fa kau ya. Na sara e po I tai. Ai fa me foi Yesu ya pete bo te ati ya era o kale si lunga o lene ya. O lunga lene papa o Yesu le fo linga mai da. E o leo wa kare Yesu. Le au apostol. I ko kongo le mu I ukai. I aso Pentekosto le wa la fa ki mo le mena. Tamata I utai la fa nga mai se I mai e kana kai ko kongo la. Ai le se mai kon fa ko. Wa le fi fa ne fi na ngane. Se mai sau no anga kwisi le ka o ke le o ka ko o ai fa tau le. Le fili ngā ma ia ka pei lalo le mele o le tūlanga o le mandigo Yesu e se me ka sko e kū. Ina ia fasi o tia wha mo tia le mele o le kauka o Yesu le tūlanga o se whango o sau. O le vaenga whapitona o le fuafuanga whakakia le tua mo le whaotanga o te ngata. Le kongo le kula fongo me whanga kula. E pe o kula fongo leo mo me o kua I ngā la au. Po o kua I ngā mangu. O le la au o kula fongo la au e kofu le la au mo longa fua mo longa whaku. E le mawhainga fua mai fua resi la au le fua resi la au langa. E fua e ora mea la au. O e longa fua. Alo e kongo mo ngā whaku. O le whakusa ngā o te kala le lei. Le manga o le afionga le atua. Le afionga ngā kulei ai le fonga o le atua mai la mtanga. Mo ngā whai ei ka ngaka e longa whakusa. O le whainga o le ka ngaka e whakusa o le akua. Kusa o le kau koonga ngā le akua. E le ai se fofoanga e kukusa mana fofoanga. Ma fai e ka ngaka. Mo ngā kuu e whaasingo e ronga lima. E a waku i ake o le pule. O le pule lala e. O le pule la e o la e mau kukongo o le ka ngaka. Mai le afionga kuleia le akua. Mo ngā whai ai mea mai la makanga. E le whainga sui langa o le akua e le liliu. E le liliu a le akua mea ngafi. Le so e o le whaabau. So le kau koonga le akua. I le ainga ka ngaka. E kaua le whaabau. E le whai a o ma whaafikia le akua ngā ruenga. E whaola o la i ka ngaka. O ka ngaka la lea. Le ma whai le akua ngā whaaku. Ro ma kau o le inga le whaku o le kala le. O le whaku la ngā o le kala le lea e kau kewa e so i whama Paulo. O Paulo o ka ngaka ngā whaavae mai lo mo langa I kokongo o le mu o i ukaia. O le ka le sia ngā le akua. O le mu whiwhiria ngā mai a apelamu. Le whai rupo le akua apelamu. E ma muia mu uma o ngā oi. O le kau koonga ngā le akua ngā whai a apelamu. Ma mau e apelamu le kali o wholwhalanga o Isaaku.
le fa solo mai ia kopo mal fango mai Israel le ka wi ka ko le fango mai Israel le fa no pe na ka po ole kala la le ko anga mal mai nga mal song nga o Paulo ile o ngo le fiona le ko por fe ni ko ai i lo mo vai ke mi no mo ko ai ui a ko ka maka ile e fa ka ile ile fiona le ko por fe ni ko ai po valo anga o le mesia le se vai pa mo kuspa i mal malama i Paulo o le fakula e o kala le o ngang sila ele ko wa fa ma ko mai pele ko ya ko e se al vai ka e nga kai fa fora mai al vai ele ko ya ki ko mo o loko male ma ma ko ka be fa nga ring ko amale nga fo nga filia de ko nga ka lo po ma mo pe ka o i ka ko ka lo nga mo ma mau ko sai ko ka fa ma ongi langa ia rongo winga morongo mai le nga e fa ka yung ka ko on ka ofi e mausali ele marura ele pe o ka ko o ka ko be fai ke lo soi fua eu ai ko lo e nga o aku lo o aku le o ko ele o aku mo la ko lo la nga o aku pe se ia o aku o fefefe ki o le mo nguia mai le ku pe ke o kupu se me ia ke ia o nga ku fa pe o le nga wa i fi nga lo le ku ele o fa pe nga si la mai le ku ia ka ele o ki lo mai le ku fa pe ele nga e ka ule leila nga bio o le ele me le ele fa pe nga le ka usinga le ku ia ka ko la un kasi si fa nga le ku ia ka ko ai ku le ku fe ka ia ka ko pe fa pe cerca ko kali e ku sai mo ka ko lo la fioma le ku si la mai le ku e ki fa maongi e ku lo ka o fi mo ka ko e mo kwa lo ia le ku lo ka ka si le fia foi la le ku e ele ke mi e fai mo li liwi ngai lo so fuanga la e po lo masangi la e fa ku al ka le le ka o ve e ke mo ngai la ma la ma fai le ku ma fa ma o i me si ele mo nga ku si ka ka fai fa ngai e so le ole aka nga le vala mai ile nga lo fa picole nga pa e la pokali ngai ka ko o ka ko ki fa si wa na nga ka ko fa si ngo nga ka mo la ko soi fuanga bisi a ko ya ka ko le pa o nga lo nga le ko la nga yoi ko mo lo ko riska nga e ke le lo ko o singa nga fa mai la ko winga ai ba ya ko la ko winga la fa mai e ara fa mai la ko winga la fa ka wa ku yo winga la ya awai e pe ia e pe alu masange ka ko e ka sia la wa ia ulo ko le ia wingo kama po o ma ko mo fa pena e le fai na kia o ka ko lo ngonga o ka ko lo ko la mo fa mai lupo Yesu o me le loko ka ka le so aka ko fe wa i ma ka ko fe a vea ile ia le kala le lei o ka ko ma ko la le lei ai ava ele ke lo iska ma ele o susulu ko ai le malama e fina ngaro le ko susulu ko ai e fai me foi le nga io la ko winga fa ka o mai o ka ko winga ai le era ko ke vai li wingo Paulo li wingo Paulo a wa li wingo li wingo la nga bio o ma ka ko mo ka ofi o la e mau ia au fa la mo le nga pa io le ko inga ia fa ka le leilo ma ka ko nga i fi ngalo le ko o faso soro tu la matawa le sona nei mai e se lauto suma lima mai la lima mau mai usalema nga ila ta sekolo ye e kalesia e fo ila sunna ko tanga te yutai o le ata tu tala no ina nei e tu langa lea o le se i mai le tu sai male tu le o le pu fifiria ai mai aso mana tu la pepe e ta o le ba nga le ra o ta to le soma o Paulo e fori nga mai sa e fo o ia ma apostolo na ngol upule a winatu o so a winatu le apostolo le a wina le ta ya a ngani to a se tusi fatana ina mi fai una alwa ita se ko sai mai o ke sha le wa ta ni le ka ape kana le la wa mai tusi fatana na ya wa ya salvo a ma ya tu ta se ko le sera to suma lima mai la lima ma mai Jerusalem per setale ai o ira le ata to baba ai o le asa u fanta lana sau noanga da pe ta u ba nga le la o ta to le soda e pi o le anga le ta bla e fa mo fo le
te tala mai e langi le whakamai no tangata nei o pau. O tu sia pia na singe la suman whafonga po sa mo ma leo mai mo mai. Tu sia mai te tala o Santiago le pule lea o le Yerusalema. Aba toi ta whakamai na tu sia pe ta pe tu sia leo whakamai tu sai. Sai e tangata la ta ko ai ma Luciano e Damaseko moisi ai ia ma mai pui fa mai toso mai li ta mai ta mai Yerusalema sai tie ma fa pui ai on ola tu no mana tua ole ma ele ngale ma le fili na fo yo solo e fa tino ai tite ma lona tel no o le finimalo lea o le atua pea o tatou ta'uamuamua i lana va'ai ma le na inga a latou ia taʻitaʻia le lotu ua le ese fa'akelesiana o maliu le latou taʻitaʻi lona inga tau soloia fo'i a tamuiga uma le fai i le tagata lea o iesu a o le ese soifua ia taʻitaʻi o le lu'u ma taʻitaʻi o le ekalesia e te tau la'a masaʻi ai mafaufau lea o le tagata atamai lea o so small is that my failure to le ele fatinonga la on tuite pe na sauna si le fia le tu fa ma on ta na tele io na tuite ia mo na mona lo na si le fia ia ma la o ina le o ia te lo ele na te le na ona le na ma fo fa ai fa ma on io na tuite fa ma le so lo mu ya esa mal fa ma le fai me sin la te faia fa tu na li fina ngalo o le pule le au nei ia ma o le fa talanga lai na mua apostolo au Santa Mila ai murmuriane apostolo mo Cristo liunga te le mo tu le tu se ma una ile da fo ile sabai no le carecia al murmuriane liwele tu e fai ma apostolo mo ia e tala ina lan tala lei ino ese ma tupu ia per fenoma Israel Ta o te le whawhonga mai le malo at nu me whitai hao le tā ua le whapopole wa mai e sunga le to ina ia la pepe o le nga tanto wawa ai nei tu langa i le taia le malama i alo Tamaseko e masalo la pepe fa mo tu tono la Chris e na taia e malama se a mwesa whamtalanga Chris le su fonga le wa mai langi pe e sa lua le taia le ko na ba tu sunga to ina ia la pepe o le au mainga mar fifilinga e le tuarana e kalesia e le fai estanata na o le atua lava langa e ta ofi a o le atua fili le atua pe for fantalanga le atua ia Israel o ko ke le fifilia o fifilia o to o le fantalanga fo la Yesu pe tai la le ata to baba ine le awa amata nei ona malele si fonga mai le lang wa tai ma pa u ira no tanata ia fa me tolu ia so o tawaso ia ai se amesa fantalanga o le aso tanga le kalina ma le bala wino paulo i le tulanga le fetalai mai o Yesu wa afai o Yesu e mai pule pe o pule foi le tau fai e kai o le na moli e pau ya le la afai pule le tua i pe nenda ta o suma to ina tu nya lo le pule ia kai lo kalesia le le o mari Yesu pe o kai le o me ta to numa la so ai pita o le la o ine la fatino ina ine ne la fa lo nei na Yesu le ne na mari mo to tu mai ne la fetalai mai nei i le tanto numa ne sa mai ne sunga to ina le o mari Yesu ale la sa lo sa mai lo Yesu to tu la sa fa po le ta fa ta le ta o te la na le ya le tanse le kai mo fai e se mea na foi no ki nei a penga ki ka pe na fin maro le ku e ka ko ke fiu ka mo fai e ka ko ke le mo fai o ke vi fo ringa mai o la ka ko ke mo fai o le fa ki moinga nga o le fa vai o le malo la bio como le ku e le fai nga ve se mai la fai nga malo o le loko fo ki e fo ka e fai la filinga pe ka dia pe nga le ku o ke mina nga ho e ke le nga fa se nga ko pa on fa ali le rof ku nga le ku wa le rof ku nga le ku me ki baka nga ka ko inga ia fai ka ko filinga io ka ko la loko mo ka ko ma ko fa
Inga o ai i eisi seisi e ifo pe ka pai le kua. Ma se wha marosi. Ia po se mangaku wha pēr e kakau. Pē wha kaua ngau i mafo i le uskai ma le ngawai ma le ifo ka ngaka i le kua. So e ka ua kere le wha maena e o le maro le kua. E whai loa me le kua le manga o langa upu mongi ma le whaku o le kala lei le ko kongo kako. O le ola le ko ngako le whai lupa ai fo e yoange e yoange bo mo i fa kawi ia Yesu po le loko o ia o malama foi o le ora le o kana so le malama nga le mai le tu ma fai e le kua kako le fai nga me se me sisio kako pe ke loku pe ke le loku ai a foi o nga fa nga u mai le nga fo aka o lo ia ke o le malama o le malama la e guarantee ai pe pa vai runga le fo le mau mo ki mo ale kua e le fai se me nga due inga pe nga ki faki e se inga le mausoleo so kanga ola nga o kanga ma le kua so o kanga e nga ke feave ia fakula au nga kakangi la ma fa longo le si fongo o le kua e mo kwa liwa ka ke roa i ka ko ola nga mo ko se fo ma e ka ke ola po le ale fo linga e a fo ringa i ro so i fo po la fo le manga ko nga ka fa ka wa nga i ro lang fai ai a o ke me e kakangi e au fa longo le si fongo le kua mo e au le kulango so i fo nga wa e manga o bia i so so ngi mai le kua e ka mo nga mo le o pe po la le nga lu le wa le kam se ko nga fkaya i me su si fia le le e su kulanga le po o manga ai po lo le e la fo le moli mau so i fo ngo se fango se kogi ma pe ngaka o mo kwa pa pa e ma tumu le nga pa ia uskai a ko e kala leo e fa ka u le so i fo nga ma le mali ma ko e su se fango le mo kwa fa pa e fa winga fa ki a ko ia ai ko inga e kalesia o mo le for inga o kala leo o le singa va e ka u o ka ko su e ma le ia o gi ia rese ma ka ko ai ta ka su e o ke mi le kalesia o le fa ali mai le kua le wala e fa ali le kua me fa le como me le sao como le kalesia i langa wala ai le ka ko wala o la wala le fa mai le kua fa ye ku langa o ka ko langa di ua o ka ko ali ua yo ka ko langa como le kalesia po le ala mal fo dinga o le kalesia mo nga ko kunga mo ma pio pa e fa mai nga upu pe ale si upu le ya ko fa po lo pio po lo maka nga po lo ma siasi ko le ka si wa kele me va pe nga ko e ka si de se ka si e sa mai ahora wala e fa i loa i le ko le mausoleo upu mo o langa di uo ka ko ka e vero langa di uo ma me fai ma mori e susulu con il podium ma po sala le ka ke vai i mo maulia o la e o kulanga e sa vai ma foi fa mai ma ka upure pe so fa fia mio kuar ka male ia a fai so fa kalanga pe ki ka ukale fa ka usebea e fai ki o ma foi la mo ma ai vai foi la so fo mo Yesu le fa ka e o so risi na so fo ma ese fai kai como le kalisia ma fai kai o so ma fai kai a Paulo fai kai o i kai a po le kalisia ke siamo e fai kai ke miuma la mo le la rangi mo me o la ai como fa ma di ai ku nga o ka maka o me nga ngau e ka maka ai le ngau mongi ka maka i le upu mongi ma le fa subuingo o le foringo o soi fuanga soi fuai Yesu i le fa ka o inga se me ala la e fa ka ua le finga ngalo le kua ma le lofa yo mo so ka maka me ka ua lai le fa ai me i soi fuanga o Paulo ma le ngalo le fa pi koa le kua pe o ka ia in Paulo fa Paulo ma fa ku ia fo ia Paulo oi ia fa mai ka o Yesu Nara kali Yesu kali la era la esi le fia Yesu nga ke ro le leia ia kali le pa ba ku ia ia nga fai ko o kali o Yesu o le o esa wa ma ia e mo ko fa e fai nga ka e ha mai le kui ka sa wa e ko la fo le mo ma ko sa o le a fai la o Yesu le o venga na ren ka po la posco wa o le si le wingo lu la posco o e uma ba ai so fo o Yesu moli mau le moliu Yesu ko moli mau ko ku Yesu fa mai le polo
O foi mo vai a Yesu. Ma foi no faali Yesu le ale tam se ku. Le ale ka polo la sko. Le sile a poskolo ma mori ma winga so ifwa. O le moriu. Ma le ko ku Yesu a fai ele mai kingo ye. A le o mai kingo e ale kam se. Ma va ai le fa ku ku. E ale le fio ale ku ale fa ba e no hola. Amen. Ka mo tele le fa fo mai le. Malula nu tulanga le wo oile le sona fa tau ile ana tam seko. Le ko fai tala no anga ne fai tau waso. Le ara o tai Paulo le fa tau le malama. E se alu le malama. E se le malama le o sa le ko po isa ma tau waso. Ile malama be la. Ya pepe se tau le me fa pe ai Paulo. O le ase me e te fina ngalo tau no fai. Amen. Le tagia tu tamato wo mauti no Yesu ne sa wa ina ia wa le ran kam se ko sai me kan ka ko ya Yesu. Se famtalanga la posa fa popoyana mai mo mela tinu ta huol famtalanga le mele pena eta huol te mo sola le fili na marta to numa le arawa mi milo wa suye e sui ma fa ma ma ata ui on famtalanga le sia se mi fa se me sa fa popo ni ta fa fo ma mai mo mela tinu Atai ole fa te nunga Yesu fa mai Anu lela a mauna tu ia la o ono analia. Pai la te o me te faila. Na lela mo ave fa lo yuta. Mai le to waso. Te tano ma ana pongi ma su suifu. E na fefe foi analia sa we. E na watu ia. E sa lo le. Ia an fa ma lo sia na le feta lain a Yesu. O te fefe. Lango ia o le ipu o whiwhia mao. E mo mori lo i ngoa. Ese tupu ma le whanau ngā isara e. Na sau whewhea la ana ni. A whamtalanga ia na whaarotore ngā i e sau e whaile mele na whatu le atu e sau whai. Tau leo na ni o whai e o na lima. Whapura. Whau. Whapatiso. Ia ma o ina mo ngā luenga le whina ngalo ia le atua na te whaia. Ia, tā ua whamtalanga ia ia whaina whetue ana lia lo usoe sau. Au ina mai a ue le atua tā pena ma saunia oe mo ngā luenga le whetue ia Yesu ia te oe le lua whelo ia. O me tā ola i mai e whamtalanga Paulo ia sau mai na ova ai na ova lo mata na no mai Yesu ma fuanga le ese ia na do isi apostolo ia na dalanto tewa ma foi ma te mari wa fatasi mai Yesu ma sau le ia e mo ele va la vie fatasi mai isi apostolo ana va la tu sa on mai la le sa tanto mata ia mai Yesu la me te sa wa mai e ata o I na I loa e saulo o le ai na le o maliu Yesu le va ya fo e kengi la ma ko le nga ai o ke sia ma ta ko ina le tu le la Yesu le so fo fa la le so fo Yesu pa mo Yesu o la me te fina na wa e so fa o le o I na li wa no na na su ai si lo pepa o lona o langa di ua whamaoni mai ona tiu te whai i on tatu rungo tuai le ua suine I mai ino umana o ina e Anania matapena mai le umia stemina I Anania uma ia Anania ona tapena le Jerusalem ya Jerusalem mela I le sia wa apostolo Jerusalem ale yalu o mai na fa fo stempe tota sa me ba arapi tano ai ma futa ai malangang pa ia tapi nai on tangata on adene alo na winga ia famtalanga esa wala na boile tu wala ulia ya saulo wala ulia ya Anania sawe awa saulo ale tenga tasi na tu ina tu sawu ya antomo na no ya ale o mai Anania fa mai sa ana pongi batata fato fa umaina le da fo ele na bena ta fe pena le sau no u fo mai Anania ia ma fa ona lima
ia na whakapula lea, baptiso, ia, ma o ina mo ngā be. Lono inga ia whamtalanga, whafong mai sa moa mole, mai moa mai le, alau whafonga, alau mai moa. Sa la wala na wele tu. Al mea ta ua le pele, pon ta ua isi bai mo tatu le sona. O le telito numa le o tangata, le a whaima uli ma malo si anga o lana tautua ma lana aloe. O le mea ta ua le tua e la pai, ma la siusu. Telito nunga i o saulo sa taofi mau iai ma telitonu iai ma whanmanga lua iai. Ina aua wheloana ma Yesu le dana le sa. O i na ua whaariantu Yesu o ia le sa wa iai. Te sini ko la me whino la Yesu tau mai me whino la Yesu. Li liua iai. O mea nae. Mea tuela whamtalanga. Te mile na watu ua ia fo ia tamaseko ia Yerusalema. To te lea tangata le te tomai. Ana amata launga tuat ma mori mau gantu ia. E sauru i tamaseko. Yo. Amata mori mau pa i ma launga mori mau gantu. Yo ala tangata ina launga ia. Ua wha lufe sasu lato mafo fopo le fes. Ala te masali le sauru sawa. Ale uli liu neko. Wa umana fasang tau ya keriso. Ale ua le tala keriso. Ma le liu ngale. O la le ma si ama le sa pulia o le teimi ai di wo. O le teimi ai di wa. Ya, e sui lo. Ma le tau e la o ai i. E na wa tali mai Yesu e mena shintu ai e sa lo la me te fina ma lo ai o te fai. Fai lo mai e le sui anania. Au te fefi. Danga o le ipu o fidia. E me mori lo noa i le larolani. E nu uma lo nu Israel e va petu te le loko la no tu e ma tu pui mai fo ina mai ai ona la o male ma una te la ona foi e bolona tole le do a Paulo spera le da gruppo por tupu por ma una tamata ya no e Paulo ma tasila wala fili ele poi be matona na ona ma una ai te lero na fatu no lo te fatino ai onda tanturunga le ala uli liu nei tanturunga na le liwa lo wana maul fa ma ninga ma ya Yesu le o mana oina ana dia a mata bol maulo to te lan fa lo fsasi la to fa no le bol mau ba le la le paulo ona folinga ma la ti la lo lang tuai mo na sa wa te o ma na ila lo ifo te na te Jerusalem. Le ala o suine. Ia, ai whaaftai awa ina woa tu Jerusalem. O tamata le ala te nufatasi o pānapa. Fōringa maina na fō ia whaafitau, ia whapea te le ai. E le whapena ia. Wali ua ia. Ia fō ia. Ia sau. Wale to saulo le ua. Paulo. Paulo o le au ona le tua. O saulo le au ona le au Santerini ma le vaina tua le. Le wali ua lona o langa. O lona whaamauninga, tātou tari. O ai tātou tēne, a whaeriri hunga leo tātou wa iai. A whaere mana leo tōna li wai, o tātou tēne. Tātou e whaere tala ai fo ia Peteru. I leisi wai no leo apostole whaatau ia kone liu. Whape umatala le tau whaia. Pānapa e tā watu leo apostole whaatau ia. Ia Paulo. O mana leo tōna li wai. O ai tātou tēne. Ia, tātou tātou so. Ia, whate kere lawa. Ile mai mo mai no o se ta o te ranga le o fa so solo na fai le sona nei e ta ura ta to ba ai to ai tu langa o le to fia le o tamata e au noa ma se tu fai no sabati peneta wa le sunga la pe o le mero to fia fa tu le tua o le bota to ba ai fatti no ina le tua e Yesu na vai ora na ma la wina ona e karesia e pe foi ona muli mai mo fa au Yesu baptiso fa solo lolo na bena tolu ma fa tausan o le kaolina foi la le tua on tangata fifilia ma la apostol le sa tato baba ai nga benga ma le ba la io tangata le o sa mo bua tato baba ai le wa tautan hien de tau nei le ngata na tolu waso fa me fa talanga o uma fa uno pa u esere ne pe yuna ngai o mak
o te mana tua ina whamtaranga Paulo hore ta ua tu se o konito whapea. E kai me ba e se aere ufiufi. O ngane upura loka ko lora re ala ya maia. Le mea sa tato pongisa. Aon ta tala me ere tua ni mamrama ba e se mena ufiufi ere pongisa lo. Leo whawa noa me ere tua le ala. Le tasi ba ingat leo pepene na umai kuis. Ta ua e mea. Le mea le mala au whapitoa le tua. Mfa ilo le tua le mea te boy. Le skanka ke yawa ko nunga pongisa. Ai le mamrama le mea boy. Le mo bofa mai o e le ku fifiria en fa ya ndia. E mo moli na suafa le ngata I utai lava la to ngata I utai ya matanata sama le nu ese matupu la laki le ngata o nei le famtalanga ma fa popo ni kai o le o ina po e le fa kula mai ni ska o le kala le dei fo ya pena eta o la suma kuis o na benga ki a polo le mer pule o le pule e pule ora tu pule ora ma lo ki kanaka o ta tu mai ye so ya e le I fa masingo la ma pu ora ma lo Peta, o ma no si o li wanga te mata ma va quelle pure pure te mata. In fa ina fe sama ile pure le tua, ma le pure ka. Le tu wai pa o lu mo ka re fe fe. E le tas fam tranga ta ora ba ile sono ne qui se le messa fa poco ma su minute le to ta to le sono. E ta ora ne na we fusi mai ka ka fa shoki ka. Ale o sa unge e anu ku ulo ma ora yoki ai. Vai su ya ingorne. E anu fusi mai ka ka yo kama seko sui era tua olhar para fusi mai ka ai anu o que cara dele se vai essa muito fa popo e fa ta vai ngale ta to fa solo tu ele fa uma ta to le soma le ta guarda va ngale fa ta ule devo umana dia ai ele tu langa le o le to e fo I le ta o sumai le oke vai ele fa mo fie tangata la fa ta langa ma la senteri le mena ku li mai eu vou lá tô fare tongo lá tô ma fa e o foi apostolo fare como na como fa ya faftaiga e tangata nenta o ni o tangata me sa mai kupeu o tangata ne o panapa o le winga le mo panapa o fa ma fa wa le panapa e kupu wa te ne ya I o le so se mai asa pa popo prisi ba na le ta o ta to le so ya fa ma le fe po suma le mo fa uma coin fa karanga e fa popo ba na le o le na venga I ba il fa o wingo o fa mo ale angia fa mai lo a wa o te fa I lo atu I te ia o paulo le me tele e tusa ona tinga ai o ia ono o ro wingo o le fa vai le o le bala au ale tua nga mafu ai le li o paulo o ngor si le fie le ku le mala lama le o paulo le ka o kinga ongo o lo suafa o le kingala le fa singo o fo le tinga le fa singo mai muri o Yesu o le fa vai nga o le mala fo mo o te ngata pe o ma bla nga kai ka o so fuanga mai muri o ko ku Yesu e a vese mai a ko bere o le fefe a wa bere le fefe e ka nga ya le nga lu fa ke mel ka nga ya Yesu o ngo le mo ki mo le o la ya Yesu ai mo ba ai ka nga le ko ku Yesu o ngala ko ma ro le oi se fai ara si ba rosi ole fai ara si ba rosi ole o ka kala le a fo e boli mai e ka nga le e o mai ka ko fa lo mo ai e pa ko mai ka winga I lo mo so fua a wa bere no siringia ke mo Yesu siringia ke ro nga ka u ka siringia le so le so fua sa so fua Yesu e se le fa per so fua mo le ma awa ese ma fo fa u ka esa e ko nga mesia la e ma o e ai ku sa ai ese ko nga fo ni le o wa fio mai Yesu I lo nga ki mo ka ma fa ali mai ele pusa ben ai o le ma fo fa u ka esa ai ile mesia ma o ma le fo linga o le mesia mo I le o fa ali mai e mo ko ale fe ko ia ben ai ko ma fo fa u ka o le unga nga le ngai wai le fa le lupo Yesu le ala I fe fo I ema yo so fo I ko lu e no fe o fa ngo ko ku Yesu ala ke ro ko ku Yesu e fa ngo fa me ke mo kar mo ba pe nga mo pe ke mo fa ngo e fa pe si o ma ko me mo wa mo mi a ko li pinge e de ba ke ya so ye no ke a ku ngai le nga ka sa ma ku fa mo ai
ia o fasioki e ukai am fa ka no mo sa ka no ia o leo o ko waso ka no kupu nga mea e fa mai ko ku mai ia leo ka pore ro ko fe wa ia ia fa ka lo le Yesu fa e upo Yesu fa o upo fa Yesu la so la fiafila te ka o e o ki nga o le Mesia o ai lo i o mama so le vaenga nga fisasia i le mala mo ka ka fa ka o nga le Mesia ia mal Mesia nga i ka maka o a fo le Mesia e i inga man maru man ka ma inga la mo e le ku nga o ka maka ia sa o Mesia e a fo ringa i sei li masuko pa mai pe o ya e ka kupua e ngu nga maki no inga pe o ya la au ora e ka ule o le o ai como ko afa ele se vai e o ai o fo ringa i o Yesu ai sa ele i fe wa Yesu mangi mamaru fa la ele i fe wa Yesu man ka ma ai nga fa ki ele si i Yesu i runga ni inga on ka maka ai nga sa Yesu le loko baula e nga ia fa ali ka maka ka o upura sarmo sarmo lo winga ni liu ese mai lang sala ai fa sa ngaku la bio ko yo ele fai langa e fai le nga o sarmo da fa pe ora fa ki ngolo langa e ke ngau maka pe ai me o la ya ai ke le ngau mai maka pe ai la bio ko na mo lupo Yesu voi sa il marore kua molonga bio ko fa popo ko ile nga me uma ke ko e fai si a foi si u i kuole o formula le fa nga ko formula va nga ko e sa il mo buole il ka ma ai ngol la ia un fa qua ka fai lo sin ke me sa ile da mio ko le ko no malo al formula le ko sa il mo buole mio ko le ko ma lo malo o ko making fa o popo le ko si me nga ke ko so fa va nga o ba un o polo le mo nga ko e va au ka ko me ki nga me nga ringa va au le singa me le ali mai ma foi va au no po mo ki ngol le Yesu ka maka le singa ka maka nga le singa ka pal ai le singa ka fai kio ka maka ki ngo o ka maka ka como i le me ora e fai de ko fu ku ai ki nga foi la e me la fai e me kele ki nga ai o mo lo swaf dera ka ko bol ma winga so fu ko lo mo Yesu pe ya o isi fo yo so wa pera le ma bala i roi ma ko fa o so le ia le manga ma le malos o le kala le leiro ya Yesu ke bis o mo ko ku wa le isi ka ka ola e mo fai mo sa pe sa Yesu e oki ai ko ku mai ku ma pe o balo ia na ba e ko ku mai le an ko Yesu manga kala le fo e bala o nei ko bala o fo la ka ko aka ko ro le manga la e o le ala ba le fa ngai ngo ka ko le li ko ngo nga buena le ko ka ke le ko yo o ku la la ia fa bai fa kio ka ni vale makanga ai ka ko mo kwa maro rosia fa marosi ba na pa ia fai fin malo le ko mole at nu pere Samoa e ina i toi minute e te toi e mai ai se fa marosinga i sunga te mai a le au pepe ai ta u ala fai tau le li wanga nei ma fai maro tatu atu nu e fa pea tu i lunga ma e anu le ala le ta u e ngo o le fo de mola o sao lo mai sao le ala se ai fa sino e le tu le ala sao ese hermano era mai na famtana kere kai mika ko ke fai ni ma montino marca ko mo kingo pa pesa a pasa ore ko na ni nu te se go se masa ko ko fa mo le tato le sona mai ni te li metto e sa fa tuana tamanga pe dai e io le o i Berta pa pe la bola se le an la fa sa o Yesu ya Paulo ina ya an la bola sa mai e ta wala ya ila vai ma la su e le temia nei do ai e Saulo o la bola sa le le to di po ya tu ma e luna ma ele nga luna fi nga luna fa ma oni ya malona silafia
mori mau pai moro nari ya na sana ko ya sama pris ele po tinga ko ale so ya ilana ba ai a fai na tinga ke biso ona odia ya po tinga ya no Yesu ilana tati no le fo ina mai no fu sa uni e ui la wala le wala le ya ma ore Mete lo o fa fo le mo tanto pa sa mo ma e mai e foi por kalame ia o saulo na ma ele na ele tu fi foi tanto fa pe sa apostolo fili sa se biblia tu fili a le o fa sa o yesu le ala sa ta wa tu ai se la wala na sa wa ala sa o le e uja amen mai na wa pa sino yesu la wa sa o le ko ya ya Paulo se o ala so foi o tino ya alza ya la folia mo o fa ko tato o le si mea le tale fai e isi lo mato saulo le ta le pe saulo a mata saulo fa tala ma Jesus o le filia e vero mo anu es tu ya ba frama Israel o le bana ya le tala le o tai ma le no le tu ai pe muso fa so fa o Saulo la le na li u Paulo na ia ta le peina ta tonu le ia mata na ia fai le fil na le tu mata o te lo va maria me bo ta to le wa na le ta le peina Paulo le le ia ta to fa ko pa ta tu bi le o sa no volta le so wala la le fa ta le fo ia ta to ia o la mama o ni mata ia ta to fa so Ya, Manuel no o te vero leo fai msui a sua to ina ne mo ya to ina fa tai to mai mo mai ma to fa fo mai a le u ai le mfai na ngalo yo so ta lima pa ye so tomata le aso fa fo mai le tu langa fa so le a fio mai le tu le so ya fa le to ya o talo ya mo fo se si no fa pene tanto fino a so so ina le so na lono ya fa so wa tu la va talu uma na fa uma le so non tolo ne kwata na tu talo ye familia ngale tua ai woni ngalo tatu telefoni ono iba fa toto ban ono iba fa toto ban na mienta sana para au tatu telefoni le na mieni pe postali ya mes fo si fa tatu le sona para au tatu numero le pe ona fa yo atuai ia ona moni ya tu le stali mai na ngalo le tu fa tau nei po plan ia moni tele la mo ia fo fuanga ia mes fo to enga fo le so ia la luma fa la suna le to ina ya Christmas tatu talo tatu ni alo ia tatu le sona mi foi pa mas ia le tu ma tu tama ia o le mai ya te mato le no yo fa ba se fa tu ma wina e mato le le tu yo mato roto mo mato ma fa mato te no fro fai le tu yo a te tai mato ku boni uma e se tasi mato le tu lo fa le tonu pe manu lo mato fa tu ya te oi so mai e se tasi lo mo e mai tino mai o ma fa po fe me ai le tu o lo soi fuanga o le mautino fa ma fa mai fa maru si mai ono lo la swafa Yesu o matu ole pa au tu ai nei